Program y'omurembe aha TV West nekushikibaho Radiant Bright Spray yeyeka asaka biri ku murembe. Ninkwakirira kimwe iwe mnywana wanje Oriative West kandi ngusomera kimwe mu program yeje y'umurembe esandeji ningashi aharwa mkagoru mu program y'umurembe nzaka ntureba ahaza piki stade zimwe na zimwe okuzikora na buri kimwe cyona kandi yishengu program yeje ne kukibaho aba Radiant in the products zabo nunji kandi wasa kushanga mu maduka gona agakurehi za supermarket sonets kurehi no yetunjira yo Radiant and Radar Fair Cream no kakozesa no bonerera kimwe katugumizemo turebe piki eziri ya murembe. Motorbikes ningashibe inji eza kumanyanka za digi zikabanza kurebeka omukatare omucyasha cya 19 ningashi echa 19th century pichezi abantu inji bazikundaho okuzigenderaho abo kuba ninunji kandi no kugira speed nyingi wazigerageranitsa na za pichi ezindi nkeza abantu bakuvukisa za boda kandi abandi nibazikundaho okuziri kugamba. Omukubanza hakaba hariho ebikabya za pichezi bice konkango ko murembe kugumana uguhindahinduka abakugu bakaguma ne bakora ebika bisya birunji bya za pichi ezi kutandika no mwaka gwa 1950. Hariho ekika chikumanywanka Honda nechika chimwe cha piki kandi ni mpango munonga omusaizi waza kureba picheji eyechika cha Honda CTD eine sinsi bina kandi nebasa kutambura omuri speed ekushika 16. Eno pichi nungi nnyo service zayo enywa lita 3 n'ekitundu pichi ya mu Japan sente zegula milioni 12. Spare parts oyino ogenda ku internet notumye ekyuma e Japan. Pichi ninungi munonga kandi netambura aharuguto ruwonka ohireho ebyona eine plug ina ebyo byona nebasa kora picheji yakutwara kurunji kandi yakora kurunji munonga buri kintu cyona kina amateka ngo kutureba picheji nayo waza kujuvuga oyine kuba no manya amateka ga pichi eji bobanti ogenda kujivuga twina amateka agitwagitekako obo ina kuina element obo ina kuba ina gloves teteyegara kutamira eno pichi osobola kugisobola ati eno pichi bobo giguze oyina okuba obuvunanizibwa obugikuuma kuba ya sente nyingi ekirungi kyayo service zayo bobo gikoze ebetambula bulungi nnyo eduka speed 16. Omupira gwayo nago gwa beyi omupira gugula emitwalo 5 indicator egula emitwalo 12 bobo givuga pichi oyino okujiwa service ekirungi kyayo bobo giwade service osobola kujiwangaza. Picheji eine emirimo mingi munonga abantu abamwe ko kureba pichezi bazeta ezo kushakaraho konka bayine kumanya ngo zine emirimo etari yemwe nemwe kandi weine picheji nebasa kutahiza sente iwe wenka ohendere oryo mugiga eine emirimo mingi no basa kujipangita majenyi no basa kukitamburiraho wanoza gukora emirimo yawe no basa kukikozesa ebintu bingi. Nagenda ko e Kampala mu mwaka gwa 19 nali ngenze ku mbaga olwatuke Kampala ninsanga ngalo timu nga bapangisa pichezo nga zekulembera ku mbaga
nange ningamba apana ekintu kyansanyusa nnyo omutindo nituguleeta embalala eno tulina piki essuka mu 50 kukola emirimu egindi okenze namenyekanga nnyo nga sinza kupangisa motoka kugenda ku mbaga talenti yange yonna ngeri mu piki kati kinakola ningula piki eno nze ndi makanika naye nga ya business ngikozesa nze piki yange eno sente zaayo bimba nzikoze enkoledde emirimu mingi nnyo neera nina abaana 6 naye ebasomesezza ku lw'essente zeeyingiza ebasomesezza abaana omwali mu senior 2 abala bali mu kirasi naye nga siina kimenyeka nnyo ng'omuvubuka entuusiza ku mutindo omulungi entaani saali egi eno piki toyinza gikozesa bodaboda amafuta togasobola kuba amafuta yegenda okusimbula etandikira mu 5,000 toyinza gikozesa bodaboda wawo gikozesa bodaboda omuntu onamusaba 10,000 agituuleko tesobola kutovola ntwagigula nga yakupangisa ku pate yokka mirimu gitugikozesa nange bemba nyina safari gingendamu ebya baasi sitegana nabyo kuba Kampala nzukirawo essaawa 2:30. Ekindi kyineho ekyomutaano ahari za piki ezindi waza kuvuga oboriire ebyokulya birungi kandi obe oyigutsi fe babayika tulya nnyo nze saawa zino ngenza okujja wano ndidde kilo 2 ez'ennyama neeremeera ezitowa nnyo ate ekirala bw'obanga tolidde era toyinza giwoomerwa bulungi naye bw'oba nti olidde bulungi piki ogiwoomerwa bulungi nnyo osobola okugivuga edda baakikwatanga nti babayika bayaayi tiwali bayika muyaayi ekyokusooka bayika olina okuba ogenda okuba bayika oba olina okuba olina omulimo ng'omulimo nga gwe gusobola okuyingizaako nga totunulidde piki yokka kati abantu abagaa nti babayika bayaayi tuli abaasookanga okutuuka mu tawuni olina akuyita n'agaa nti babayika ne bayaayi biki ekyo baakikwata bubi bayika aba alina okuba alina omulimo ng'ayina amaka gaava ng'ayina omukyala fe babayika situli bayaayi kujjako twaleeta enkulaakulana mu mbalala baitu kiro ntikigunzamu kandi tuendelea kureba za piki zitari zimwe na zimwe okuzikora n'okuzikunywa na buri kimwe kyona kandi nikushaka twanzize omukahumuro ntizagaruka wishye kuzikozesa products za Radiant nyingi munonga kandi ziboneza omubiri gwawe.